आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ नुमित हुमनि सथरकपा 33 सुबा राज्य थाकी तमेंगलोंग ऑरेंज फेस्टिवल ngasi लोइसिलगनी ऑरेंज क्वीन खनबा याउना इसै नोंमाइगी थौरम कया हौजिक पांगथोकली मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन ngasi तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ता तोंगान बसौख थौरंगी प्रोजेक्ट सिंग संगाख्रै सोशल वेलफेयर मंत्री हाइखाम दिंगोन हारी मणिपुर से अमतनी हाइन खंदुना कर्मचारी सिंगना सिंग द पोस्टिंग चनिंगदबगी वाखलोन थादोकदबनी थौबाल जिला की मनुंगदा ट्रांस एशियन हाईवे की नाक्यत लैब ड्रेन की मथक्ता आइन काइन साजिलंब सिंग तकथोकरे अमसुंग केंद्र के लौसिंग मंत्रालयना सिंदुना हायेंग एमपी सिंगिदमक मिलेट फूड फेस्टिवल पांगथोकदोरी नुमित हुमनि सथरकपा 33 सुबा राज्य थाकी तमेंगलोंग ऑरेंज फेस्टिवल ngasi लोइसिलगनी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तलैबा एपोलो ग्राउंड पांगथोक लोइसिनबगी थौरम द सरक यारदुना मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाई तमेंगलोंग की ऑरेंज फेस्टिवल असिगी मना लुपा लाख अनिदा हेंगत हनबग लोइना हेन पाक साउनो पांगथोकलिबा सिगी मरमदी तमेंगलोंग जिलाबो हेन मपुंग फाना कोमला पुथोकप जिला अम ओहिननब पांडम थंबदगिनी मुख्यमंत्री ने हाई अतई मफम सिंह फंगब कोमला की महाउदगी तमेंगलोंग फंगलिब कोमला की महाउन हाउबु यामन हेली मसिगी मरु ओइब मरमदी तमेंगलोंग लेबाक लेहाव असिदा कोमला थाब ख्वाइदगी चानब मफम ओइबदगिनी फेस्टिवल असिदा कोमला पुथोक पुलौमी सिंगदा मना पिदुना पुनिंग थोगलिबसि मथंगी सहीदा अमुके हेन कोमला पुथोकनब होनबदा थवाई याउननबनी महौसाना कोमला चानब लेबाक लेहाव पिरमलब तमेंगलोंग मियामबो कोमला की पोथोक हेन पुथोक हंदुना सेल थुंगी लमद मरोमदम लेप्सबगम जिला अम ओहिनबा सरकार ने लेप्तुना होनरी मुख्यमंत्री ने हाई मणिपुर के चाहौ याइंगंग किवी अमसुंग किहोम याउना पोलम कया मिरैबाक योनबा हौरे जिला असिगा पुनम मिसिंग चाद हमपुतरा रोमना कोमला थरकलबदी तमेंगलोंग कोमला मिरैबाक योनबा ngamduna राज्य सिगी सेनमिलोन हंगत हंबद चाउना मतंग ओइगनी मसिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मरोमदम लेप्सबगम लेबाक अम ओहिनबा मंगलानदु मंगफाउन हंबदसु मतंग ओइगनी श्री बीरेन हाई तमेंगलोंग थारोन सुरुंग लमकोइब सिंगना लाक्तुना येंगबा नुंगाइनबा मओंगदा सेमगतले अमर फलकोल उसेकना तमेंगलोंग पारकलिबसि जिला असि महौसागी फजबना पिकथलब जिला अम ओइबत नतना सा उसेक सिंगबु लूना चाना तविबगी खुदमनी मालेम की टूरिस्ट सिंग बाटोन तौदुना अमर फलकोन येंगहनबा मफम सेमगतनबा सरकार होनरी हाइनसु मुख्यमंत्री न मखाताना फोंगदोखी तमेंगलोंग जालेरोंग रीजन जे हंदकी मतम सिदा is the right time akoi masilai da koi mangda pukhat auna bhona si haibasi mai thamjaninge ngasai gi tamenglong gi leiriba orange se gi tag su lore masigi mathakta muk tissue culture chorokanda atop varieties singa mix togdana not to taste the identity not to taste the taste not to lose the taste and its uniqueness akoi gi orange tamenglong gi leiriba orange sidagi aseng basigi madu tissue culture doroga madudagi thanba adu erega akoi gi variety akoi gi taste se akoi protect obung amgani prevent obung amgani aduga akoi gi identity se keep obung amgani ngasi loisin नुमित की मपुंग अब थोरमदा मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेनना नाट की ओइब सेम्बुंग यैखी नाट के बजगो इसै मदि थांग ता सु थोरमदि रोटकी रोंगमै बैप्टिस्ट चर्चेस काउंसिल की वुमेन सोसाइटी न लांथोखिबा इसै द सॉन्ग ऑफ द सोल्जर्स न फेस्टिवल असिबु येंगबा लाक्लिबसिंग पुनिंग सिंसिनखी कोमसी सही के ओइना बेस्ट ऑरेंजेस की अहान मना सिबिलोंग विलेज तगी गाइनी लियु गॉनमैन फंगले अनिसुबसु खुल असिमक्तदगी तानिंग लियु कामैन तारे दुगा अहम सुबना चेंगदाई विलेज तगी गायहम लियु न तारे थौरमदु द मंत्री सिंह एमएलए सिंह मदि सरकार की मकोक थोंबो ऑफिशियल कया सरकियाखी फेस्टिवल से लोशनबगी नुमिदांगी थौरम हौजिक पांगथोकली ऑरेंज क्वीन खनबा फैशन शो उत्पा मसुंग सै नोमागी थौरम सिंगना नुमिदांगी थौरम की मपुंगैब सक्तम सिंह ओइरी मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन ngasi तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स त पांगथोक राज्य थाकी तमेंगलोंग ऑरेंज फेस्टिवल लोइशनबगी थौरम यावब लाकपदा तोंगान तोंगान बसौख थौरंगी प्रोजेक्ट कयासु संगाकी थारोन विलेज की
jalajangda samgatpa eco tourism center bangwaijangda ISADP gi makhada samgatpa cold storage Tamelongda samgatpa stadium kam multipurpose hall amasung tamada lupa koti mapan changna paikatpa water supply scheme singsu Mukhyamantri na ngasi sangaki. Social Welfare Mantri Haikam Dingona Hairi, Karmasari Singna Ching the posting channing the Bugi Wakalon Tadoktuna, Raja Sibu, Tongman and Sokat Hanana Buhanavada, Angamatodang Logadabani. Imphal Gitagel Fertilizer State Academy of Training Manipur, Ngasidagi Hokiba, Social Welfare Department Ki, CDPOs, Supervisor Masung, Inspector Singisay Ulan Shatagadaba, Induction Program Hodokladuna, Mantri Nahai, Amarom the Chingim Yamnasu, Makoy area the posting Laglib Sarkari Karmasari Singbo, Masin Manau Gumna, Nungshina Masung Luna Chana Tobigadabani, Maramde, Makoy Mapamaduk Socket Torangi Tabuk Singidamak, Mato Pangto Pulaklibani. Magna Hai, Social Welfare Department Gimanung the Lariba Karmasari Kurimagna, Imung Manung Amagi Mioigumna Kanaduna, Amagamagateng Pangnagadabani, Asoiba Madi, Aswan Kudimak Mankatnaduna, Bibak Asibu Henapava Bibak Ama Ohenaba, Karmasari Kurimana Puxel Senatabuk Domina Sihaina, Mantrina Apel Tauki. Siridingona Hai, Social Welfare Department Haksang Piva Mima Nadraba Singidama, Angambatak to Mateng Pangduno Lakli, Karigmo Matamda, Haksang Piva Mima Nadaba Singing Ming Sijanaduna, Mukhyamantri Madi, Bibak Asibu, Lan Wanbe Abatong Sing Chatabidanabasu, Mantrina Apel Tauki. Department se just department or can be gano family when can be you family am the my punna leminaba yung manung se nong production kanani nong production nung sinani at punna koi samin of gold yamatani adun madugi gold yung nana bahona da koi punna koi mating pang minasi nam chaklo minasi awana aduga adagi maru nang sa transfer gi mo pan gi do transfer posting je kitang masi kara masidai da am serious no lobby gano Awa Boyse Nungai do Ler Wangatani, no Makina, Nasi Wagibs Netum the Nuakani, Wabe Warkan, the Pundugi, Tungi, Awagi Nungaido, Adu Hui, enjoy Tosi, have the name of the Thames. Kairau Block Level Cluster Gi Common Facility Center Ngasi, Power Mantri Tongam Bisozit na Sangakre, Center Asi National Halum Development Program Gi Makhada Savani, Thormadu da Imphal Iski Deputy Commissioner, Kumantem Daina Yauna, Makok Tongbo Official Kaya Sarukyaki. Tabiriba Pawasi, Arcus Bani, Imphal Dagini. Thobal Jila Pauduna Saliba Trans SN Highway Ginakiat Laiba, Train Gimatakta, Ainkani Yumkayamadi Dukan Sajin Basingasi, Jilasik Deputy Commissioner Ahantem Subas Masamak Lamjingduna, JCB Sijinaduna Takai Kray. Lam Kopsi Lamasing Taktok Pagitabak Aduda, Sri Subas na Paumishing the High. Ain Kana Lam Kopsin the Yumkai Dukanamadi, Makal Kudimak Sajin Lamba Structure Sing, Loktok Pinaba, Mangjong Namatam Piduna Kangalabasu, Tabak to Ontork the Badagi, Tangai Padana Ain Gimatung Inna, Taktok Pagitabak Asishatakibani. Miam Gi Penabagidam Pakaleva Kongtang Asida, Miam Napung Panamating Pang Minabasu, Deputy Commissioner na Apel Toki. Lady by Rain Sixty Mataka, Kan Sajanba, Yung Kai Sabagi, Pochai to the Pochamba, Lokopu, the service lane, the Isida, for your parking ocean Masi, Vigano Aina, Equina Haran Notice Program, Mukasu Hana, Aina, Mabaki Projasik, Mukana, Rain Mataka, Sabatin Lokopu, Nasi, Equina Lokomena, Ayanamuk. Sajalapa, Tukani Posay, Tamnam, Tokirakanu, Equin Masiki drive, Simakatana, Satagi Gani, Equin Tomjari, Raja Singi, Septigini, Equin Men Rotsila, Lakanaba footpath in the Helaga, Rain Mataxi footpath in the Fazlasina, Sierra, and Mayanda Mukana, Tomjari. District Administration Taubana Sinduna School Tamliba Mahiroi Singi Mid Ubagi Sang Test Tonganaba Oza Singi Training Program Mangasi DC Complex the Labor Counting Hall Pangto Kre Maduda Zila Asigi Manung the Labor School Sam Humpudagi Oza Ani Anina Sarukyaki Training Program of the Hodopagi Thorum the Sarukyarduna Taubalgi Deputy Commissioner Ahantem Subas Nahai Hosiki Matam the Angang Sing na Computer Ramasung Mobile Phone Sijanabagi Sang Hengalakpana Makogi Mid Chokpagi Sang Su Hengalakli Maramaduna, Matam Sana Makogi Mitki Test Toktuna, Section Torang Sing Lakot Hongbuginamak, Oza Sing over training program as a Pangtopani. Oza Sing Nangang Singbo, Mit Cholok Padagi Kanana Bohanabada Sowotang Lumina Sihanasu, Deputy Commissioner Apil Toki. Tharumada, Eye Specialist Dr. Regana, Resource Person Oina Takpi Tambiki. Jila Taki Official Kayasu, Haudopagi Torumada Sarukyaki.
Ziri tipaimuk lambigi ka hena fatwa mafam singda Ziri apunba khunai chawkhutlop Boro Bekra Unit amasung Barak Brother Union na pun khosamnaduna semjinbagi thabak chathakre. Ziri apunba khunai chawkhutlop Boro Bekra Unit ki President N Nabachandra Nahai lambi asigi phibam ka hena fatabadagi mafam kayada accident thokpa yauna miyamgi chathok chasinda chawna kudong chadaba thengnaduna lakpadagi lambi ase semjinabagi thabak chathakibani. Magna hai kilometer kuntharom sangba yamna maru oibalambi asi semnanaba Kendra Sarkarna lupa koti sama taramari piraktuna tender na chingba tawkhibagi paw leirabasu hojik phawbalambi asi ningthina semjin bidri maramaduna lamdam masomda leiriba miyamgi awabu yenglaga atubu matamna lambi asi semjin binanaba Srinaba Chandrana apil tawri haiba kilometer kunthai thoi kutere kunpan sidagi jiri bokko matuna kuma khachanga me madam amada da bi pai na to ngasi di apoi kumhom chilakpa aduna doina mukti akoina sin thunga semang ngam da bina sakana dawini ngai ngamakta dana hariba jiri bokko kuna sida dari jingina satlo jarta ba musum satya ya da badina jiri kaki ka da ya da badina mara je taban da balla kala pake awa baje sikha da su ko kana bana na ka ba desi bi makalo desi na bana social wakarama de service to bani ada pale balenga sina su haji ba kondo tuna tawbirkanda bak sakal gi myam sibu siduna khatuna sibiu habugi Deep Focus Haineming Thonba Zati Thaki Photo Exhibition ama ngasidagi Manipur University da haukre nominini chathagadaba exhibition asi Manipur University gi Mass Communication Department asinbani photo exhibition da hokdokpagi thorumda University asigi School of Social Science ki Dean Professor S Mangi filmmaker Mayangnam Romi Maitai amasung Mass Communication gi Head Dr. R.K. Lilawati Sarukyaki Scheduled Tribe Demand Committee Manipurna Maitai Mitai bu Scheduled Tribe list chalhanaba dabi taksindur ngasi Oinam Kendra gi MLA I Nalini gi yumda chatuna memorandum ama pishin krai Aikogi Paumin Hai Committee ki mhutchanga MLA gi unabadu da Srimati I Nalini na Maitai Mitai bu Scheduled Tribe list chalhan bai bisi yamna maram chai hena phongdoki masina rajya se kanglup khudingma ki marakta nungsi chanaba gi mari hena chachin hanaba hanabada mateng oigani Raja Bidhan Sabha da wapamasigi matang da khanarakpada MLA na mahaki maikaidagi angama mateng pangani haina su thajaba pirakhi Naharol Sahitya Premi Samiti Imphal na English ngani kunithoi gi oina pigadaba sahitya gi mana sing law tokre Wahengbam Kumari Chanuna iba Homputara ki nonglai matungi yaning haiba naina waring gi khomjin balarik ta khaidem pramodini mana piragani Maibam Nabakishore Singh na iba thamoi gi mari haiba wari masa gi larik tana Jananeta Irawat mana piragani Arambam Ongbi Memchobin iba Thamamba Ahing haiba siding lariktana Tayanjam Gangte Poetry Award piragani Nepram Mayan iba Muchilakli badla I haiba wari masagi lariktana Sanasam Ongbi Moirang Them Maipakpi Sahitya mana piragani aduga R Robinson Moyon iba Kappu Kapningida haiba lilagi lariktana Padma Devi Award piragani Imphal ge Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Hall da Thasi Kunthramatoi da pangtokadaba thorum da mana singasi lanthokani hairi Amopha Morang Sindana Morange Ice Nilamani Ngankalam Pakta Chathariba Tarahum the Subuloktak Trophy King as a Sanakiba Matchamada S. Yuna SS Yuba Panjin Amashino the Toy Cray Akas Bani Imphal Pau Tabiri Kendrigala Usung Mantralo in Sindana Hayang MP Singadamak Millet Food Festival Pangto Kaduri UN Amatang Sahili Singani Kulum Doyasi International Year of Millet Shine Law Tokrabani Malemge oina leptana hengalak liba missing chabu konanaba line phangma masung masi oiba chinjak makhalama oiriba millet ki maramda miyama paksana khangan bagi tangai phadab lairi Akas bani akhanan unaba manda Kendrigala usung masung lomi sing yai phatorang mantri Narendra Singh Tomar na hai millet paksana khanganaba akhanaba thabak kaya sarkar na lokhatli Aroibada maroyo pau amuhanna Namit humni satharak pataratar suba Raja Thaki Tamenglong Orange Festival ngasi loisilagani Orange Queen Khanba yauna isai nomai gi thorum kaya hojik pangtokli Mukhyamantri Nongthom Berena ngasi Tamenglong District Headquarters ta tongan basakot thorangi project sing sangakre Social Welfare Mantri Haikham Dingona hairi Manipur si amatani haine khanduna karmachari sing singda posting chatting dabagi wakalon thadokadabani Thawal Jila gi manungda Trans Asian Highway gi nakyat laiba drain gi mathakta ain kaina sajalamba sing taktokre amasung Kendrigala usung Mantralo in Sinduna Heng MP Singidamak Millet Food Festival Pangtok Kadori Paulo Jere